Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya. Nimin Khan Environment, Forest and Climate Change Minister Puti Zelon tlonga kai shuna noya State Level Subcommittee on Green Mizoram an thukhom. Mizo Zerlai Paul cha Manipur State Chief Minister N Biren Singha kai shwe sarkarin Manipur zofa teram leilung lo a harsan na satak athenti soin sarkar mulak na ti top an phut ti an soi. Election Commission of India chu Nimin Khan Karnataka Assembly in Khanlom Turatan invoice na sang an enfia. Supreme Court chuan Ramdan pui article za somli pani nei thune na pek angin nu painram ngana tolo te tan in then phalna apethei ti asoi. Nimin Khan Environment, Forest and Climate Change Minister Puti Jalon tlonga kai shuna noya State Level Subcommittee on Green Mizoram chu Chief Wildlife Wardens Conference Hall Mineko an thukhoma Nikuma Green Mizoram Day mandan thirle na le kumina omzanei le hloking zoka mandan turan soi ho. Minister chuan ramhum halle ven him poimo hle a Green Mizoram Day man thin chuan mipuya ra tha chu azela be sei thu soya Mizoram thingle mau nung chahum halati changtun konga mithanem ngai tak tak an pung chhozel ni a hria thu soin thingle mau te chu mihring mamo chi sang sang petu an yawangin duat taka enkol chu Forest Department ko ta da mai lovin mitin mo phun ani ti hria thei top chuatan angai ni ati State Level Subcommittee Chairman ni Bok Puti Jelon tlonga chuan khovel sigla sadang lama wangin harsatna khovel pumina tok meka Mizoram ngei point harsana tam taka toka hei hi ramngo ti chele na sadwang ni in harsana lian jok toklo tura ramhum halangai tak zetani ati a mi puite hena zirtina thajok khanani theinan kumina Green Mizoram Day man turpo omzanei taka duan angai thu soin State Level Subcommittee on Green Mizoram chuan ngai tuna tharne tula mi puite tho puina le troi omna tha angen ngal bok ani he thut khoma hian malana tur sang sang an duanga Green Mizoram Day sang ni somni pathum thupia tan thingphun ila enkol zuyang u ti vu ani a State Level a chuan Green Mizoram Day program mantran atan jun ni kuwa ruatin amunatan si phir sakor hui tu tlang thanani a heminia khwalina tan Chief Minister base ani bok Green Mizoram Day kum sang ko som ko pakwa tangin mantran ni in kumtin juni som kata manthina ni a nikum Green Mizoram Day Paul Khan thingtriak singkha sang ko zani somru pakhat phunani ba ka thingtriak noi khat singkha sang ret zanga somli sem chu ani Mamit bial to MLA Puech Lazir lena Nimin Khan Mamit khopui chunga masona na tho mekte atlo kwal Mamit MLA hiam District Hospital Building khumza omna tur sakmek to in khotlangin hospital thale changtlung amamona sang hle ti a Mamit District chu aspirational district ani angin central lampoint riselna an ngai poimo in te fung chi sang sang mangin an te thina chu wangin than thoktu te chu in tha da lova chak taka na thoktur le hospital thale changtlung tak ani theinan thataka saturina cha ani District Hospital Mamit Building satu te chuan na thotur za samkwa pani an zo to thu an lo hril ani District Hospital Mamit Building satur hian kum sang ni somni December ni som pani khan Health Minister lungphum phuma cheng vebel che som pasiri le noi somkwa pathum senga sakturani a asakna hi zamzo engineering construction and consultancy te an thok ani Mamit bial to MLA hian Mamit multipurpose indoor hall cheng noi sang hasni somnga senga sakmek chu tlo boka no thoktu te chu in thada lova chaktaka na thokturina cha a Mamit playground pavilion sakmek te mangkhodaya badminton hall te futsal ground tennis court semek te potlo ina endik ani Kolasib district chunga lirthei man bithlia tura rotna siam ani Nimin Khan Kolasib DRDO conference hall a borsa pujon LT sanga hovin pol sang ayo 10 lirthei man anen nona Kolasib DTO pubilal chung ke machuan State Transport Authority pompuina noya Kolasib district chunga lirthei man bithlia dana soifi a borsa pujon LT sanga chon lirthei man bithlia dan enona chuan mi puinol puya mong theu wangin thil tam tak ngai tu tel chunga ro man siama tul thu soya kumtina thil man san dan khosak phung ha tak dan tle clear chungin lirthei khaltu te din mun siam tha chu thil poimo takani a heti rol hian lirthei khaltu te chu mi puitana rongbolna poimo tak thok tu ani ti anin hria da poimo ani ati DC chuan Kolasib district lirthei man bithlia ennon hunhung ber chu February ni khasan somni pakhat ani thu soin hemizul zuya State Transport Authority in reda bithlia chu September ni khasan somni pakhat atang khan man tanani ati bok thut khoma hian bus Mexicab taxi le auto rickshaw man te ennon ani a Mexicab man chu mi pakhat zela kilometer khata cheng li le poisa somthum panga taxi man kilometer ra cheng somnga auto rickshaw man kilometer a cheng somli le
bus man kilometer khata chengli angin state transport authority rod na thlan ni se anti lir thei ka ni nei khal tu te an him zong na thu pek ding lai helmet tha le him Indian Standard Institute ISI chin chena chuang Bureau of India Standard in him to ka angai khum tur ti chu longka traffic police te chuan nimin atang khan khau zokin an en fia trana lir thei ka ni nei khal helmet kim lo khum man an om nual longka SP chuan kumin mars la khan hria te na choin meni khata tagin helmet him tha chau khum tur ti chu khau zo kal pui ani tur thumi pui lo hria tir to a helmet him la rin tlak in ko hmuna po media kaltangin SP lam chuan anlo nei to bok ani additional SP pusil road ki ma chuan dan bo sia zon chua choi tir ngor chu he dan khau zo ka an ken kona chhan ani lo thu sein che sola thleng pal thei rang ani a helmet him zog dir thei ken nei khalten an khuma an manian him na chu an du berani thu soi ani Mizo Zulai Paul MZP chuan thu chu siamin Manipur State Chief Minister N Biren Singh kai shoi sarkarin Manipur zofa ramlei lunglo a har sanana sadak akhanti soin sarkar malakna ti topan phut ti an soi thu chu talan danin Manipur nam sang zofa ten har sanna an to megun taka an thireng thu soin MZP chuan heng har sanna lo chona hi Manipur sarkarin nam sang zofa ja chena hmuna tanga no chu atumna ni a heng anom naram hi reserve forest protected forest wildlife sanctuaries le wetlands a puanthenia wangin anom na tanga no chu Manipur sarkar thil tumani ti an soya MZP chuan Manipur Chief Minister N Biren Singh kai shoi sarkar chuna takin an dem ti soin Mizoram a chuan Mizo ni lo te tan inner line permit ILP chu Manipuri meitei mi te laka an phut ngai lova har sanale thliar sanna omlova an encode thin line Mizoram atanga Manipur lut zofa te ero ILP phut ani thin an ti a ILP an phut thin chu top san se an du ti an thu chu chun an tar lang bok ani Mizo Zulai Paul chuan Manipur sarkar in zofa te tana him lo zonga hmalak sunsom zel chuan Mizoram chunga Manipur meite te chunga thil thlenga pianga mu an phur don lavanti a MZP chu Mizoram Thenam State de khovel mun sang nam sang zofa te himna turin hmala chunsom zel don ti an soi bok ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Election Commission of India chuan Nimin Khan Karnataka Legislative Assembly in thanlom turatana invoice na sang an NFA he huna hian Chief Election Commissioner Rajiv Kumar chuan video conference call tangin Chief Secretary te Director General of Police tele sarkar ho dupoi mote koma hengzing and Coast Guard Narcotics Control Bureau le State and Goa Maharashtra Telangana le Andhra Pradesh Tamil Nadu le Kerala tangin sarkar ho tu te entel ani CC Rajiv Kumar chuan state ho tu te chu ram ria ven himna uluk zol turin na hriat tira state parukten an rinelai interstate check post za samret panga chu vil uluk tura hrilin dan kala poisa zu rui hlo le thil dangte lo en fiat turin angena pukumar soidanin nimin thleng khan in than kai hnoi hian poisa cheng viable che zathum panga an man to ati a Thenom state te nena tangrol hetianga diglo taka chachin te chunga khau taka dan kenko turina cha ani Coast Guard le Narcotics Control Bureau official te chu ri hlo chung changa thei top chu turin angen bok ani Supreme Court chuan Ramdan pui article za somli pan in thunena apek angin nu painrem ngai nom to lo te tan in then phalna pe thei ti asoi Constitution Bench Justice Sanjay Kola kai shoi chuan hemi chungchang hingai tu in Hindu Marriage Act in tharuk tal nga turtia soipo hetutuk na hen alu lan the ti a Hindu Marriage Act section sompathumna bina in dan ang taka in then phalna nei turin tharuk tal nga turtia soi chu mitam takin Supreme Court a hian an khinga article za somli panin thunena pe kangin Supreme Court chuan thutluk na le thildang poimo te tharuk ai ma hian ati chok theng ti na relta ani hethi boy ngai to tur hian January ni som ni pakua sang ni som prukhan Division Bench Justice reversing le ar banumathi te chuan just panga omna bench ngai to turin athona an transan te ngai thakani hnuwa Supreme Court ni somni pakua sang ni somni pani kha Supreme Court chuan thutluk na hi ti chu the turin an da thalai lok ani Chanchinthar chhiarti topna na tlang pui Nimin Khan Environment Forest and Climate Change Minister Puti Jalo in Tlonga kai shuna hnoya State Level Subcommittee on Green Mizoram and Trukhom Mizo Zulai Paul to Manipur State Chief Minister N Biren Singh kai shoi sarkar in Manipur zofa teram leilung lua a harsan na satak athenti soin sarkar phalagna ti top an phut ti an soi Election Commission of India cho Nimin Khan Karnataka Legislative Assembly in thanom turatana in boss na sang an enfia Supreme Court chuan Ramdan pui article za somli pathin thunena pek angin nu painrem ngan omlote tan in then phalna pe thei ti asoi chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani